Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba GH Sharmang MFS Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board ulaong bakawa non ba kaladon hakakerdan kabasau jong kajing jabo hakajing itho jong ke NGT Henry ulaong pat ba kadang don kajing kermen pat kampat deer kapor. Yakani nakaliang uba Sharmang ula keren kumukongsan hakajing elang ajing pensya helor kapang single use plastic kabala penlong daga Meghalaya State Pollution Control Board haringkat kajing etrailang bat ka office jong DFO Nongston bat ka Alliance for Sustainable Green and Clean Nature kabala long men hakakhatlai tri gujleo arajar arpusau ha Bishop Hall Nongston. Shesho hagani kasni upa EPs us kahima Nongston ulalong kum sumbot kongsan hagajing edon lang Dr. S. Dengan MFS ACF Nongston uba FS Wana DFO Nongston. Nang ta hagani kasni lawan ru banyak benta di school ki college ke NSS Nongston College ki principal ki nong hikai ki nong charge nong ki long kme long kpa ki samla ki officer na ki tanat sarkar ba pher ki bakin thobru ki staff ko forest department ki dikhot ke ASGCON bat ki way Hagata ka jing lang ay jing pensyai ki resource person ki bala ay ka jing kren ki kenthop nado katanat PHE MSPCB Shillong bat na iba Eric Charles Carson Teo project coordinator bat la yoru ya ka jing kren na uba thamai bor S Shangrit uchaman jong ke ASGCON. Hagani ka snila pensyit pensyain ru ya hagani ka sngi di jing ruwai na kakinhon Kmi Creative Society Nongston bat ru kinong ruwai na Shillong. Nagsin kalau ngabak hampir, nama ngila persang dulu balik ngabak hampir. Nah kamlong kaba ini menkepor, pa ki officer baru siin, tak kiwe ni syukur hajo kerensan. Henry kadang ujung temu hadir jong gede ke program kejongi. Tapi hamta melu mentanya snok tilang bat di Green NGO kembali aktron nama kejing temu jongi kamde bat putang mata kesengi. Kare banyak bakal bentelun lagi por. So nakon siya abangi kan yo juga dego skim apa office kejongi sebagai on control of pollution. Tangi relation meeting pramangi ibase mi dong kan ne ta kemana no kawan nampong higa jaga akan jadi boleh jemu kaji akan dego snow stoi. Mabalay ngala yo kala bansakri akan nega than kejongi kumba ars nem stiang ai tikitu hagi tikipor bangalai don tengkat bati hagi thai gile persang si bun ka ngila ban manra ini jigala ini jibha tengaru ngala lentur keleng ngala ko di klau ki betap ki wa tikiwa pada tu kana pai meni bun tikiwa ngala boy lamba gajing rekam jongi tangala sunutho agriculture lain nak ting rusung sidu. So ngala sentuh kultur lagi kejingman ya kata kejingyan jingyan berkembang di berapa itu konsumsi dalam ngabla mas ada tin ada benda kumbaon pa iwan naga sari lag jing dia jong iru entre malam beri udah lagi telur kata baik ketika jing tu bakra jangan ngabla kan pati dia jing baik ta hadir kita begini menjul tinggal jit ya kalau stoi kumbawai ni kita begini penong jadi program kabak hambiang Tangalaya kota Pengelaya Lalu jenggot batifu Mada perlok bawan Tengalaya biang ngomong Ngisim yang dimenta Bersama penjaga di program sekemat Ada nanta kesejaki di preparation Di kecipan kita Saya ada bagi ni kedua Betang sengi Aneh Dan kalau syabdu Balai bikuan perlok yang ini Lagi kecing mahal di plastik Kila batai kiri bangba, kila batai kiri Shamhang di officer, pilu piti kita. Mata kasih kali itu macam kendik ini ni dia mau ini. Kata ini ada ini bertambah. Pilu pipuli environment science. Kata ini bertambah. Balai ini mantra ada kita orang kita pau nam. Tersebut kita, aku kapor pengen lihat jingasen. Ada ngirwai kita malung jesnya orang balai ni. Ngirwai apa yang ini? Ngirwai jesnya malung jesnya macam orang balai. Balai itu berjumpa kalau belum tinggi sini balai ni sih, tinggi sini aja baru balai. Hek mata kasih kumtai. Abang ibu banjau lebih ingin belah balai lekor.
Anda yang ban kita yang jemu jemu kan pada kalau anu jongki ban job anu po ka thong ni wan lam teki kami society di bala kita ini balai abang ikwa man connect lagi banyak penjani bi ban kemai mareng ni man ta teki nong wai mariang di ban ketik di anda kala ketik di kala kande download ke cepat kajung ni abang kunta di ay ka kordor tam jengpi ban sangat dikisikirin jadi orang pak at nga karmen ru kampun tang ni anda kami sabar ngadi ko hol pimpen kami itu kiblok lut kinala kiblok lut kiwa besek be ada dok ha di dok di be no di plastik balai khwai sing bangat dok ha wa di plastik kelong ta nama ada yang lagi lagi kiwa lan ba beros kata gila ha do video la da pire khwai minta ngantin dengan dok ha yo buat di plastik jong no plastik jong asung pi ibere jong no tamta balai la da gi phai ne kalen di ai di kanan operation plastik la da lupa plastik plastic waste management rules abang sarkar kala ada notify dan usnem arazar country hadina kala amenya ka usnem arazar kawai ban arfusa ngapa bandai kan Sepang di penia ada di details main sudah dibahas ini masa ini presentation. Kapan ni balai rules kadan rules kata elakam nado ukuri ubasna di plastik, ubas supply di plastik, ubas store di plastik, baru bedai di plastik. Terkadang iru kepentar bantai elakam buat ini nampudan kamu. Nampak apa kini iru sengidan dia kependelti lede yang kecil sadai guna. Hendak sampai pada dagilah pun kita binong sinabi ay kadang kafain na bakit hado sanlak hado silak tengka bakit siya set alam hado san snap entah pada dagilah gitu tiba thang lagi tiba pencebok kafain na pun ke NGT order kadang hado san aja nada tiba red tiba he jadi hado an san aja tahan rai kam long ka ba sup leni ban shu fain be baru rai Kebenaran orang siapa leban krok, bara boleh ini bisa krok, anda ada krok ada yang limjian air udeng cepat, tengiru hajo lentingnya, iwan ang leban krok kan suto, iwan dia ka jingat lelam, mana stok tilang, anda hadir habo dengan belak suban le, lalu ilat ikut bagi belak balik ai haban saya udeng, anda yang pilih tiba kata kapor kan mempunyai, tapi Bansyong pembaik hapok ni River Rejuvenation Committee lomba kadan gawai ka OA big original application habak kawai ni bawa ajong ni hang ni non ka abitit idan sao tu di priority ba ay hang ta report priority 1 hadu 5 wa non ba ajong ni kala hang priority 4 to mod lai itu dagay entity ba gawa kalang kala jabot andai kampak lo ko paslan hadu ta kampak dir ko ri kadang biang ta Ikwa kan lagi di plastic collection competition, toh ni keluar dan support dengan kerja ni ada program berjoki, andai ke kebagian walau form mana yang ada PPCB ini kelar ke kebu banyak snap kilang bagi tahun komiti bagi sedar bersedang ter kilang man bu yang kau ini waste segregation center, waste segregation center ke kebu, hakatnya kerja masa teh siapa Pentang lagi kita nak jaga berjumpa dengan tahun komiti. Kalau ada gila apa pun tu, sekitar kita jaga ini dari Waste Segregation Center, mereka kebamut, ini haji sah Waste Segregation ni banyak lah, di kejun dari kamar tu way.